Times of Mizoram News Analysis ngai thlathin tute chibai levek ule voin hi October ni som pali ani a tuntum chu international news le Manipur update Home Ministry hova meitei kuki naga te Inbiakna masaber tur kan ngai thlau donani ama salama Middle East lambo ruak hansoi masa ila athaume Hezbollah drone in Israel air defense system apaltlang US in high altitude anti-missile system thar atirlut ngal don October ni som pathum nimin pathian ni khan Hezbollah helpolten drone mangin Israel an baya Lebanon hun bichiarat laidar saria Israel ram naharia le ekre lamchu Hezbollah ten drone le rocket engemozatin an kapa Hezbollah drone ka tehi drone thapo nilo an voi khat man na chaute an ni a Israel air defense system apaltlang tlat maya Israeli sipai palithi in mi somruklai an hliam pha ani Gaza lampo Israeli airstrike wangin mi somli lai nimin khan an thive bok Israeli military thupuang tu Daniel Hagari chuan Hezbollah drone in Israel ram chung in ralrinna alert system engma omlova apaltlang thaidan chu kan chui chiang don ani ati Israel rather 10 Hezbollah drone hi aman fulo tlat maya sipai palizat anthi pha Israeli air defense system kan chuan te lulnen beisei angin tuntum chu an chelawani Hezbollah helpolten nimina drone le rocket an ka hi som thumvel ani a atam jok chu hlo chamma se pakhat lek po hian nunatam tak ala theitlata Israel air defense system ti that zwal sau angai ti alang hetia Hezbollah drone laka Israel ahim tak lo wangin US President Joe Biden thupekin Defense Secretary Lloyd Austin chuan Terminal High Altitude Area Defense Thar le Abattoir US Sipei Zarwal nen Israel puiturin atirmek Thar hi US Missile Defense System zinga short medium le long range ballistic missile kap thathai omchun ani a ain koldan hi Israel Defense Force ten an lathiam lo wangin US Sipei Javelin training pack pa in an puidonani Thar hian kilometers za somnga atanga zani huam chungchu aveng hnia radar system changkang tak amhana wangin athok thei zongjong sawate chiartel lovin aditect thei ti ila aro puizia asoifia berang US sipai tirlu anni ta ka chuan Iran le United States hi anin machon ve thei tatlat maya heng US sipai zarwal te hi Iranin akhoi fu ani ngat chuan adu emo du lo emo US hi ain barlu angai donani United Nations a Israel demna aring chozela United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL tana sipai tho tu rambung som thum palizat chuan Israel demna joint statement an siam toa India hi ram som thum pali joint statement at tello ma se an thu chua atrom pui thu asoya UNIFIL a hian India sipai zakwa pathum an omve mek Manipur lam chanchina lutila meitei kuki naga Inbiakna masaber tur chu Maini thum sang ni som ni pathum buai nuwa Ministry of Home Affairs malak na hnuaya in Inbiakna masaber Polli Inbiakna quadripartite meeting chu October ni som panga naktuk hian nei anidona Phurom viau rualin Inbiakna do kana lamtang om thei tur ni in kan lo mule peka Meitei ten October ni som pani sang ni som pasaria Federation of Homi an lo din kha tifu anin tidon hle ni in alang India Sarkar hnuaya Ministry of Home Affairs changtu Home Minister Amit Shah vilna hnuaya thlasom pariat lai indo to meitei le kuki te mai chana anin nor thei to dona nampani in beina kara asihal chanchang naga te po Home Ministry hian ako ve boka kuki zo council din ani theinana atamjok du dan ngai poimo tu ten kan du reng wang pol ni tolovin atamjok kan zuile mai angai palangti ahlau thon om tariau mai October ni som pakhat khan Home Ministry chuan North East Advisor AK Misra hovin United Naga Council le Manipur Sarkar alokom to a New Delhi lama bok naktu khian Inbiakna ro pui chu aumdon chu ani a amaro chu he Inbiakna masaber hi non Naga tribal te hian kan pom thei donem ni ti po chu zona chan harsa alani ta fan mai October ni som panga naktuk Inbiakna tel tur te hi mi pui ayo MLA te anni a Inrem nale boina chingfel tura anthurel te hi
mi puiten kan pompui thei chuan mason na lian tak ani dona amaro chu du thu sam rama kan tlavek don lo ti chu achianga chuti huna chuan MLA te hi civil society organization ten kan mo pu le loi siang em ti te ril ruwa alian viau mai Meitei lam hi assembly speaker thokchom setya batra hovin MLA thongjom biswajit Thaunazam Basanta Kumar KH Ibomcha Dr Sapam Ranjan TH Radesiam le T Robindro te antel dona kuki lam hi let pau haukip Paulin lal haukip hau kholet kip gen le MLA dangte antel don ni in an soi Naga minister le MLA awangbo neumai LD khole ram muiwate antel don ni in Sangai Express chuan a report bok heng mi pui ayo minister le MLA te hi civil society ten Inbiakna tel tura an ruat chop ani lova Union Ministry of Home Affairs chuan mi pui ayo member of Legislative Assembly MLA anni anga lekhajiak le phone call manga asom anni athen chu Delhi omsa te anni a akal mek le tukin lama chukthla te an oma nam pathum ayo te hian an mi pui te du dan theu an juk thlen tura han bei sei photila Meitei MLA te hian nimin October ni som pathum pathian ni tlai khan an hotupa Biren Singh Hovin meeting an naya an thurel tero puanzar anilo zonalian tak omle ta chu MLA te hi constituency pakat atana thlan anni a kuki zo mar MLA te hi ITLF anilo zo United anile lo kuki zo council du dan angin an tong don nge an bial mi puite du dan ti chu rin thiam a har tak zet achan chu MLA pathum vungzakin walte LM khaute le ngursang lursanate te thu chwa kha kan la theng hil lawanga non naga tribal MLA somte hi andinna ainang vekem ti kan thachia lawani kuki zo council marle zomi chu aom lo ta phota civil society ten poi antilem lo nia alan line kan soitak MLA bial pathum te hian an thu chwa to te atanga thlir chuan aneng to viawa MLA te hi Delhi tlanga anjuk in lungrual thar ta viau emo in lungrual sa reng anni chuan ami puite bok hian kan tlin lo thei engpo ni se naktuk Inbiakna tur hi avoi khat na turani a thil hi afel duak ngal don lova kan mel ma teril ru mai ba ka remna du nia in soi sihal lamte din na po kan thachiang dona October ni som pangan hulama chuan kanin siam rem sau sau angai don ni in alang District Thar Pasari rollback chungchanga United Naga Council Government of India le Government of Manipur tripartite talks hi lalho chamri ma se non Naga tribal te alati boy thei don Biren Singh Sarkarin District Thar Pasari rollback atum omhriat ni lo ma se Meitei intellectual thren khatten United Naga Council demand hi anjir chiang te deu nge ni Kangpokpi district chu Manipur buaina lo chuana epicenter angin an hutatlat maya October ni som pali tu kina Sangai Express editorial kan chiar chuan Meitei intellectual te chuan district rollback UNC in adiman hi district pasari te rollback vek an thu thran lova kumsang hi som par malama Sadar Hills politics kha an mo pu tatlat maya Chorchanpur district atanga Ferzol district apian hi Naga emo Meitei te tan po han enghel tur omlo achan chu a district chunga chengten harsat na an nei lova geographically and demographically thila pom thei tak ani tin administrative convenience lama po Ferzol district apian hi soibuai tur omlova Naga te mitfuk na anilo tin Infal East atanga Jiribam district apian po hi administrative convenience ani hrimhrima hill areas thenkhat anlatel tibak chu han soisel tur omlo Manipur Legislative Assembly session hun bertuma Phungyer Assembly Constituency MLA Leisio Kaising Nagapa Thusoikha Hanbi Chianchuan Administrative Convenience Siam Tumna Wanga District Siam Beltehi UNC Nagami Puiten Anhober Lova Biren Singh Po Khan Ibobi Sarkar Siam Ani Wanga Avaya District Thar Pasarite Thia Levek Lam Angai Tua Lo Thu Asoya Amaro Chukan Soitak Angkhan Political interest wanga siam te awma chung te chu district boundary siam that alangai donani ti lam hoin asoyani kha United Naga Council mitfung na ber chu Senapati district atanga Sadar Hills sa thlak ani kha ani ome Ibobi Sarkar Khan Sadar Hills Tilovin Kangpokpi tin district thar asiama amhinga danga athil tum ero athumun Kukile Nagakara hem athlaka
election an hai to awangin kumsang ni som pasari Manipur assembly election a chak theina tur ni bok ti in an siama tin Indo Naga framework agreement nagalim hi lo hlo tlingta se nagaram hi azaw lutuk dona khatianga kuki ten nei tu chan an chan theina tura district thar han siam kha alo thaviau mai bokani United Naga Council chuan kumsari lai an bei hlo cham to chu meitei kuki conflict phena eng an hutatlat maya meitei le naga chuan in thlop ton an mamo ti kheranin an han thar tho le ta kha ani a meitei mipui district rollback du lem lo tepo kangpokpi district om chung chu Manipur sarkar tan ram huai aum reng donani tin an siak kwau tamayani home ministry ma meitei le nagalam chu an tangwal nge yanga maini thum buai malam kha ai gupta sabel yangin kan langai le angti alau thon om tariau mai Amit Shah Nwaya Home Ministry in Inbiakna do kan aron buat sai tahim hrim hi buai reng ringot ai chuan alom oma amaro chu pol thum te hi demand rol tak tak demand pakhat lek po ti hlotlin har sa tak vek ani hloma tuna kan thon mek hi Modi sarkar ani miawa Congress sarkar ang khachuan autonomous district tak nial po hi aphal rai lo khopanga an ideology ne na in hlat tak ani diktak chuan tharum lama hian kan mel ma te hi han sop deu ngek theilang chuan kan diman hi tlem chuan ngai poimo ani nge yang adiman nei rol jok te atwar jok kan lani ta zela India sarkar hian minda sang talem lo chu ani himo